Kwa sawa, weather iko sawa. Na tolia tono ibi vingi kwa yangi tomba ukara kwa ditota ni otini ana tano ha. Ala konene ya to wambo karabe tibi. 1 2 mic test. 1 2 1 2 1 2 mic test. 1 2. No to baba to tele tiba kwenda kulinga mbisa. 1 2 mic test. 1 2. Na mara to space ni area. Kato ambeto alenwe. Bokiriki. Sawa. Toi kinya kumina karoembo atu to tarere areta sofa alinyana nonge. Mic test. 1 2 1 2. Na kwa kwenda space. 1 2 mic test. Imtoke wali kiongo kwa dia babu. Kwa tidi gongo na digongo Bwana asifiwe. Na nitaotote ana gendo huko. Yetu anaelea Yesu. Kwa hiyo ngora nika barabara au mbele yake ndaga mbeto nongo tono toa dia na bo. Ngakati yetu ishoke Burundi yake. Mic test, mic test. Sawa sawa. Ngakati yetu ishoka shoke mbele ngora barabara. Kanda kati umale buru baba utolele ekolo batole. Umale kushangilia kwende. Babu na loboka na boli kibo kaga wasiwasi. Ronga meni de. Ronga meni de. Kende ekolo bona space jaga. Sawa. Aya 1 2 mic test. Thank you, thank you. Akari babende ba Meru County. Ni ntukuinge ya njuma otaura twekire werane ndene ya thirikari ya governor ni mama togere onjuma chonde tukabureta era nteto indongi narua twindene ya Bore constituency Mbaria market area governor ora twendete ya excellency governor Kawira Mwangaza ejete kuriungira akariba Mbaria ara abareterete digonko Gavana naugere egitare onde ntuko chonde aketherwa mashinani ko narua twigitenerera Christmas tukiuga Merry Christmas and a Happy New Year twendene ya Bore constituency Mbaria market aria tugwatanirite na bank ya KCB thirikari ya county government kuretera akariba Meru County diganko Mbaria Bore constituency ni mwario monene wa thirikari ya governor ni mama wakili Hillary Sandi twejete kumusupport governor wetu ejete kuriongera akariba Mbaria Bore constituency kiumia keke nitwambiriria kiumia bobwega aria governor Kawira Mwangaza bagwatanirite na his excellency waziri Mithika Linturi barari na aja nturene bakianda mite ira yetete gutetheria ntura chietu chithirwa chena environment njaga ikenda tumba kwithirwa kwina mbura governor bagwatanirite na CS Mithika Linturi ibare igembe kwanda mite okuma egembe beta tigania na ntuko irathirira ndere imenti central na aria kwina project nene ya kwanda mite ya thirikari ya His Excellency President William Samoei Ruto turikane governor Kawira Mwangaza na mradi na MYS ya kwanda nkuruki ya mite ngirima kana jaire ndene ya Meru County nitukuona thirikari ya governor ni mama ni serikali ya mashinani serikali ya kusema na kutenda serikali ya kumsaidia mwananchi ndio mwananchi aweze kupata maendeleo huku mashinani. Te mudu jojo wa Christmas bado awegoro governor Kawira Mwangaza na deputy Reverend Mutuma Ntoidingia ne barari rogosho arabara oronchele kwenja kwa dam nene sana irega tetheria kuretera antu barogocho antu ba Kerwa na Reward antu ba Bore constituency
kuona ndoje na ndoje ndene aja antorene ko bato ne tukukenera kuona gavana Kawira Mwangaza ni gavana wa maendeleo. Serikali ya mama ni serikali ya kufanya kazi kila siku na ito abwerera bwa kariba Meru bukarebo getaga bukarebo kitikaira anteto onto dirikari ya gavana ni mama ne kureta maendeleo mashinani. Toriuga gavana ni mama na serikali ya mama iko imara. Mkoroki kiumia keke motion joko runge kangavana nguge ijora kinyerera senate ara senate iramwire etedikira onde yauga bagatara committee ya senators 11 baraba kethirwa bakithikaira igamba riu ria MCA uraba ugire kwimenya gavana athithetie ene bato toriuga gavana hakuna makosa gavana amefanya. Gavana kwithirwa akireta maendeleo mashinani, gavana kwithirwa akinenkera mahasira ngugi, gavana kwithirwa akiuga ndawa chuguru hospitali, gavana kwithirwa akia mahasira ngugi ote makosa jario na atongeria mwanya ndene ya Kenya ni bombe takwaria bakauga ndene ya mieri 3 ote makosa gavana amba kwithirwa athithetie ndene ya mieri 3 ote maiya gavana omba kwithirwa athithetie jareja mukinyetie kwithirwa akimpichwa ngugi naro tutearia mono onto ne egita ria Christmas onto ne egita ria maendeleo ne egita ria kwithirwa tukireta maendeleo ndani ya Meru County atukwira kariba Meru egita ria Christmas nitukubuisha Merry Christmas. Turombere gavana wetu turongera atongeria bonde ndani ya Meru County, turombere anto bonde baraba kwendekia Meru County ithirwa ina maendeleo, turombe twithirwa twina thiri, turombe twithirwa twina ngwataniro ikenda Meru County iomba kwithirwa negwita na mbere. Gavana wetu tutongeretwe ne gavana wetu excellency gavana Kawira Mwangaza nitukuga mwaka jo 2023 ni mwaka jo kuja mashinani Nkoroki, ni mwaka jo kubangania mitaratara ndani ya Meru County, ni mwaka jo ana kuona basari, ni mwaka jo barabara kuthondekwa, ni mwaka jo anto kuona ndoje mashinani, ni mwaka jo anto kugunika na kuona matedio ja maega jara jo kumania na thirikari ya Meru County. Gavana Kawira Mwangaza na gutuhakikishira au twira ndene ya thirikari we serikali ya mama itakuwa ni serikali ya haki, ni serikali ya ukweli na ni serikali ya kumshughulikia mwananchi wa chini kabisa. Toyaja ndene ya Bore constituency aja Mbaria market nitukwenda kubwira kaire Merry Christmas and a Happy New Year. Tukuga mwaka jojo kana period eje ya Christmas wethirwa mutorio kwa tena kama tu ito muriongere ito tethaniria egita ria Christmas ni egita ria gukenanira, egita ria kuretanira mautethio jara twina jo kagita ga kuteganira twi atori bamwe anto bamwe twithirwa twina gukenanira ikenda tunukia mwaka jo mweru, mwaka jura jo kethirwa na mafanikio ja maneno. Ni uni mwario munene wa thirikari ya gavana ni mama wakili Hillary Sandi. Hatujakuwa na mavuno na tukaona ni vyema